Ok. Dobar dan, poštovani gledatelji, ja sam Mate Marić, a vi gledate Kiča podcast. Moj današnji gost je dr. Miloš Dimitrijević, astrolog. Gospodine Miloš, hvala što ste moj gost. Hvala tebi, Mate, što si me pozvao i prosto bit će mi zadovoljstvo da odgovorim na neke pitanja, razjasnim neke teme ukoliko sam u mogućnosti i prilici, naravno. Evo za početak, svakog gosta to zamolim, pa ako vama nije problem, ako možete reći par riječi više o sebi. Par reči više o meni, pa okej. Evo ovako, kao što si rekao, doktor astrologije, dakle, doktor hermetičke astrologije, mnogi se pitaju gde to može da se doktorira astrologija ili da se prosto studira astrologija. Dakle, osnovne akademske studije završio sam u Londonu na FAS-u, Fakultet za astrološke studije u Londonu, nakon toga na koledžu Kepler United master i nakon toga PhD, odnosno stekao zvanje doktora astrologije na Univerzitetu Velsa. Dakle, na Univerzitetu Velsa, kad odete na neke postdiplomske studije, imate i master i doktorske studije astrologije i antropologije, pa konkretno hermetička astrologija jeste deo nečega što se naziva hermetizam i predstavlja gnostičko-filozofski pravac. Dakle, ne predstavlja ništa drugo, onda se često ljudi zbune kad kažu šta je to hermetička astrologija. Astrologija je deo hermetizma, dakle ne postoji astrologija bez hermetizma i to je jezik hermetizma, znači nije nikako proricanje sudbine, nekakve magije ili ne znam nija šta, nego jednostavno predstavlja jedan mantički kod, mantički jezik komunikacije čoveka sa nebom. Mi pošto znamo kretanje nebeskih tela, dakle za to postoje efemeride, još od Nabukodonosora, onda možemo da prosto se okuražimo i prognoziramo neke kako mundane, tako i lične događaje. Pored toga, ja sam doktor korporativne i energetske bezbednosti, odnosno završio sam korporativnu bezbednost i doktorirao na College Parku Maryland univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Šta da kažem dalje o sebi, od svoje 14. godine sam u hermetizmu i prosto pored hermetizma bavim se još nekim dodatnim disciplinama i istražujem umetnost, smatram da je spoj nauke i umetnosti jedino pravo rešenje, odnosno jedini ispravni put i citirat ću Marka Tvena koji je rekao da kada je nauka odbacila umetnost, krenula je stranputica. Recite mi kad s nekom predstavite kao astrolog, koja su česta, nema reći neka zabludna pitanja koje vam postave? Pa najčešće pitanje je, super, ja sam recimo lav bik, šta to znači? Ili, ajde, ja sam rođen tad i tad, ajme ti prosto nešto reci o meni. Jednostavno zablude da su astrologija tako iz malog prsta, iz džepa, da mi izvučemo neke informacije, to bi bilo na nivou šarlatanstva. Dakle, dok se ne pogledaju najmanje 3 karte, ne samo natalna karta za koju najviše ljudi zna, već jednostavno i karta prvog solarnog povratka, ali i posljednje prenatalne eklipse, mi ne možemo steći utisak ko je uopšte ispred nas sa astrološke tačke gledišta. Nakon toga mi prosto možemo da znamo ko je ispred nas i na koji način da komuniciramo sa takvom osobom, odnosno da pristupimo analizi same karte i jednostavno uradimo izvrsne predikcije. Postoji još mnogo zabluda o astrologiji, pored toga da postoji samo 12 zodijačkih znakova i to je način kako sam ja ušao u astrologiju, dakle iz čistog animoziteta prema istoj. Želeo sam da dokažem da je ona pogrešna, površna, da nije nikakva nauka i da jednostavno je to nekakav vid sujeverja, šarlatanstva ili šta god, ali moram priznati tad ništa nisam znao o astrologiji, bio sam osnovna škola. I prosto moji izbori u tom trenutku pali su na jednu devojčicu iz susednog razreda, gde sam ja prosto želeo da mi budemo u vezi ili kako se tada pričalo furamo. I onda sam mi prišao onako skupio hrabrosti, da ne kažem nešto drugo i prosto rekao je da bih ja da mi pođemo,
da furam, ona me pitala šta sam u horoskopu i naravno, pošto nisam imao odgovor na to pitanje, desilo se to da bi mi ona rekla kako ne znaš, otvorila neku, reklo bi se debelu knjigu, odnosno obimnu, i onda rekla ti si na prelazu, dakle između dva znaka i ako si jedan mi možemo, ako ne onda ne možemo. Ja rekao da li će meni ta nekakva astrologija ili horoskop da odredi sudbinu, mislim da li je to moguće, da bih kasnije, baš iz tog razloga, to me je podstaklo da prosto nađem način da odgovorim na pitanje šta je astrologija. Da to nije samo sunčev znak i to što je neko u horoskopu, recimo rak ili ne znam, lav ili blizanac ili šta god, može da govori samo bazično o nečijem karakteru, dakle o načinu na koji će sebe predstavljati, o nekim bazičnim karakternim osobinama, ali ne svim i ne postoji nikakva generalizacija. Naravno, to sunce može biti u nekakvim aspektima koje mi tumačimo ili određenim kućama prema kojima se određuje, dakle, sama dominantnost te planete u odnosu na oblast života. Pored toga, zablude su da podznak vlada posle 40. godine života ili drugoj polovini života. Dakle, ne vlada, on vlada od početka do kraja života našim fizičkim telom. I to šta smo mi u podznaku, zapravo govorit će taj ascendent ili prva kuća. Još jedna stvar, često mi kažu, ajde pogodi šta sam u horoskopu. Pa mislim to, ajde pogodi, tek smo se upoznali, nije to pogađanje. Mislim, može da se prema fizičkom izgledu pretpostavi šta je neko u podznaku, ali šta je u znaku, to je jako teško i vrlo nezahvalno i zato je astrologija došla na margine današnje društvene prohodljivosti. Reci mi, ja sam upoznao jednu prijateljicu koja mi je navodno po crtama dlana mogla otkriti što sam ja u horoskopu. Da li je to istina i da li je to i način na koji se može provjeriti? Pa ne, zaista ne znam, hiromantija ima veze sa astrologijom, kao i prosto svaka divinacijska disciplina, malte ne. Hiromantija, dakle, kad pogledamo naš dlan, imamo određene bregove planeta, dakle, koji se nalazi onaj čuveni Venerin breg, recimo Saturnov breg ili Sunčev i tako dalje, i određene linije koje se smatraju linijama naše sreće, života, dužine života, brakova, dece i tako dalje. Međutim, ono što je interesantno kad je u pitanju hiromantija ne podleže analizi samo jednog dlana. Dakle, moraju simultano da se gledaju oba dlana. I oni koji su majstori te, ajde kažemo, proročke discipline, zaista gledaju u oba dlana i onda na osnovu toga mogu da vam ispričaju jednu fascinantnu priču o vama samima, ne o događajima, ali o određenim periodima koji ćete proći ili ste prošli već u životu i fascinantno je kako dlan može da pokaže određene događaje. Slična priča je recimo i sa iridologijom. Sad ne znam koliko su gledalci upućeni šta je iridologija. Iridologija je jedna disciplina u kojoj se gledaju obe zenice oka, dakle iris pa iridologija i dakle prema iridologiji vi možete da potpuno proniknete u to kako je nekog zdravstvenog stanja. Sad, naravno, kao i na dlanu i na stopalima, mi imamo maltene kompletne organe opisane i tako kineska tradicionalna medicina se bavi akupresurom, akupunkturom, tako što se jednostavno vrši pritisak na određeni organ koji slabo radi ili ne radi u tom kontekstu dlana ili s druge strane meridijana na ljudskom telu. Iris pokaže unapred ukoliko postoji bojazan od neke bolesti i ono što je još interesantnije, u irisu se isto tako vidi šta je neko prošao, proživeo, dakle da li je imao neke tragične događaje, da li je oštećeni na nekoj psihološkoj bazi koje su nam frustracije, strahovi i tako dalje. Tako da postoji ta naravno sprega zodijaka i iridologije zodijaka i hiromantije zodijaka i svake druge proročke ili divinacijske discipline. Evo, već u par minuta ušli smo duboko u astrologiju, a ne znamo, možda gledatelji ne znaju koja je povijest iza toga i koji narodi su prvi počeli istraživati astrologiju. Pa sada, istorija astrologije, bar ona poznata istorija astrologije, vezana je za, kažem, Nabukodonosora, dakle čuveni Nabuko iz one Verdijeve opere Nabuko, dakle u kojoj se pojavio onaj čuveni hor Jevreja,
jeste bio sumerski vladar, znači koji se bavio zvezdama i pratio je kretanje zvezda i u tom kretanju zvezda uočio određenu pravilnost, najpre u kretanju sunca, obdanice, meseca, nakon toga i ostalih zvezda nekretnica i jednostavno prvi je ispisao na tim nekim glinanim tablicama prve efemeride, odnosno kretanje planeta. Nakon toga pojavio se ta prva prirodna astrologija, takozvana danas horarna astrologija ili astrologija pitanja, astrologija trenutka, dakle koja će se kasnije od sumerske civilizacije i naravno njihovog čuvenog klinastog pisma prebaciti na drevni Egipat, nakon toga prosto doći u neku drevnu Persiju i navodno u Evropu se preselila sa grčkim školama. Aristarh sa Samosa jeste neko ko je naslednik Pitagore, ali pitagorejska škola jeste prva škola koja je zapravo negovala tu prirodnu grčku astrologiju, koja se u mnogo većoj meri razlikuju od ove današnje zapadne koju mi imamo. Dakle, Grci su posmatrali horoskop malo drugačije i isključivo su se bavili događajima koji su mundanog karaktera. Dakle, kako će biti setva, žetva, da li će more biti nemirno i tako dalje, gde je neka stoka. I tradicionalna astrologija je prosto bila uvražena među osnovne prirodne nauke, pa sve do recimo nekakvog 12. 13. veka. Sad zašto? Zato što većina ljudi tad nije znalo kad su rođeni. Tako, mislim, nisu znali ni dan, a ne ni vreme, ali je moglo da se odredi po osnovu pitanja, dakle kad neko pita nestala mi je, ne znam, krava, nestala mi je ovca, gde da je tražim, gde da je nađem, šta će biti s time, da li će da mi preživi ne znam, brat ili tetka ili kako god, jednostavno na osnovu tog postavljenog pitanja moglo da se pronikne upravo u to. Sad, moderna astrologija ili prosto ova koju mi danas poznajemo kao zapadna astrologija, znači sve vreme pričamo o toj zapadnoj astrologiji, ali spomenut ću i ono što se naziva Đotišom, iako je Đotiš titula, ali o tome samo par minuta kasnije. Dakle, ova neka moderna astrologija dolazi sa prvim nekim modernim astrolozima, ali tu se pravi neki prvi raskol. Dakle, Johannes Kepler, Tycho Brahe, jesu neki ljudi koji su se bavili i astronomijom i astrologijom i poslednji su kao takvi. Naravno, bilo je pre njih Nostradamus, recimo, koji se takođe bavio i astronomijom i astrologijom. I astronomija i astrologija su u istoriji bili jedna nauka. A onda, dakle, od tih Keplerovih zakona koji danas prisvajaju i astronomi i astrolozi, više astronomi potenciraju na njima, dolazi do tog nekog raskola gde se, dakle, astrologija počinje smatrati praznoverjem, dok astronomija bio neka nauka koja proučava nebeske fenomene, pojave zvezda i tako dalje. Sad, mi jedino gde imamo tradiciju koja je održana u smislu učenja astrologije jeste Velika Britanija. Dakle, Velika Britanija ima tradiciju, pa i pre doktora Johna Deea, ali doktor John Dee jeste uspostavio tu neku primarnu školu astrologije, kasnije Carter, isto tako, evo, dan danas, znači to je prvi dekan fakulteta za astrološke studije iz 1948. godine. Francis Bacon se bavio proučavanjem i predavanjem između ostalog astrologije. Međutim, astrologiju smo mogli da nađemo kao sastavni deo određenih društva sa tajnom ili u tom trenutku tajnih društava koji su se bavili upravo proučavanjem tog mantičkog koda, pa možemo da kažemo da spekulativna masonerija ili moderna masonerija u mnogo čemu koristi zodijak, čak i u ispisivanju arhitektonskih tabli, u hramovima masonskih se nalazi zodijak i tako dalje, ali neka druga društva sa tajnom i tajna društva upravo imaju tu simboliku. Sada što se tiče samog Đotiša, odnosno sideralne astrologije, to je pravilan izraz, zato što Đotiš predstavlja jednu generaciju pandita. Pandit u Indiji znači sveštenik. Indijski sveštenici su se po svom učenju bavili astrologijom. Dakle, kada se dete rodi u Indiji, jednostavno oni momentalno crtaju kartu i prate, dakle, taj pandit ili sveštenik prati to dete u nekom odrastanju prema toj karti. Tek
5. ili 6. generacija pandita se mogla smatrati Đotišom ili, da kažemo, velemajstorom u poznavanju te nauke. Čak se smatralo da ne može pre 3. inkarnacije istog tog pandita da se poznaje astrologija i znači Prašna Marga je recimo jedna od vedskih spisa gde treba pronaći šta to čini astrologom, ko sebe može nazvati astrologom. Indijska astrologija ima određene drugačije postulate, odnosno ta sideralna u odnosu na tropsku, ali osnovna razlika jeste u gledanju fiksnog ili pomerljivog zodijaka. Dakle, mi imamo zodijak koji je fiksni. Mi imamo fiksni taj krug 12 puta 30 stepeni, 360, svako sazvežđe je takvo, slično je i u sideralnoj astrologiji, ali oni pomeraju kompletne znakove, kompletna sazvežđa, a mi pomeramo fiksne zvezde. To je nekakva razlika u toj precesiji. Dakle, precesija jeste osnovna razlika. U ovom trenutku razlika je u 23 stepena. Dakle, oni uvek gledaju nula ovna naspram fiksne zvezde Spika. Spika se po zapadnom zodijaku nalazi na 23. stepenu vage. Znači, 23 stepena jeste razlika u odnosu na jedan i na drugi sistem. Druga razlika je u osnovi dva svetla muškog i ženskog principa. Dakle, u sideralnoj astrologiji Čandra jeste muški princip, predstavljajući mesec, a Surja jeste ženski princip predstavljajući majku, dakle, predstavljajući sunce. Kod nas je sunce muški princip, a mesec ili luna, Selena, kako kome drago, bit će predstavljen ženskim principom. I to su neke osnovne razlike, pored toga oni ne koriste transcendentne planete, dakle, nema Urana, Neptuna i Plutona, oni su otkriveni te kasnije, dakle, Uran otkriven 1781. Pluton kao poslednja planeta sunčevog sistema koja je otkrivena 1930. godina. Tako da, zapadna astrologija, suštinski ta neka tradicija moderne zapadne astrologije zapravo počinje od 1948. godine osnivanjem tog fakulteta za astrološke studije, a naravno i Alan Leo jeste neko ko je važna figura u svemu tome i s onim njegovim čuvenim astrološkim almanahom ili magazinom koji je dosta popularnosti doneo astrologiji u nekom akademskom smislu podigao taj nivo i na ostrvu. Kada je u pitanju Balkan, mi danas imamo Keplerov institut, odnosno institut Johannes Kepler, koji vodi Aleksandar Imširagić, koji je u mnogo čemu doprineo razvoju astrologije kod nas, u tom smislu što je postavio temelje akademske astrologije najpre u Srbiji, a potom, eto, recimo, u Sloveniji, takođe Belorusija, Ukrajina, Rusija i Sjedinjene Američke Države gde već postoji Kepler i on je prvi neamerikanac, predsednik ISAR-a ili International Society for Astrological Research ili tog međunarodnog konglomerata društva koja se prosto bavi istraživanjem astrologije, nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama. Recite mi koliko stari narod Maja ima veze sa astrologijom? Pa, sa ovom našom zapadnom astrologijom i nema mnogo veze, međutim, Maje imaju nešto što se zove sinhronar ili majanski kalendar. Pretpostavljam da je većina ljudi čulo za to, pa je bila ona pompezna priča o 2012. godini kada dolazi kraj sveta, završava se majanski kalendar. Zapravo, Majanci imaju svoju astronomiju i svoju kosmologiju i nekakav prirodan ciklus od 26.000 godina jeste kosmički ciklus. Dakle, to je taj kosmički ciklus kada se stvari vraćaju, dakle, u prvobitnu tačku. I zato se završio majanski kalendar. Znači, tih 26.000 godina je prošlo i prosto to je ono što je majanska slagalica. Sad kao idemo opet iz početka u tih 26.000 godina, o čemu mi naravno onih prvih 26.000 u biti ne znamo mnogo. Znamo možda najbolje ovo moderno doba, a ono što je pre, ajde kažemo da spekulišemo sa 13.000 godina i nekom starčevačkom kulturom koja se opet dešava na Balkanu. Sigurno je bilo civilizacije pre, Maje su samo jedna od dela te slagalice koja nas direktno upućuje na postojanje recimo Lemurije, Atlantide,
Hiperboreje i svih drugih civilizacija kojima mi možemo samo danas da prosto spekulišemo gde su bile, šta se desilo i zbog čega su propale. To je to. Malo prije ste spomenuli Egipat. Često ljudi misle da kad se pomene Egipat i astrologija, da povezuju i piramide, jer smo često puta čuli da piramide u Egiptu imaju veze sa čitanjem nekih ajmo reći, karti astroloških i takvih nekih poveznica. Da li ima istine u tome i kakve? Pa sad, uvraženo mišljenje je da su se u Egiptu gradile piramide kao prosto grobnice faraona. Tako, to je nešto što su mi učili iz neke istorije, da kažemo školske istorije. Međutim, niko nije nikada uspeo da dokaže otkud to kamenje tu u sred te pustinje i da još opstane toliki broj godina i to je misterija egipatskih piramida. Ali još veća misterija ima veze sa astrologijom ili astronomijom, kako kome drago, sve u svemu to jeste bila astrologija. Dakle, postoje one 3 čuvene piramide koje predstavljaju Singula Orionis, odnosno pojas Oriona, i zaista on tako deluje i na nebu. Dakle, možete da vidite ta 3 fascinantno velika nebeska tela u tom jednom redosledu i tako su postavljeni te piramide, naravno upravo od veličine zvezda, zavisilo je kako će biti izgrađene te čuvene piramide u Gizi ili ta velika čuvena Keopsova piramida i tako dalje. Tako da piramide sa moje tačke gledišta prvo nisu izgrađene u Egiptu. Moje mišljenje je da su oni ili nekakvi, ajde uslovno vasionski brodovi, da je to neka civilizacija koja potiče od Oriona. Dakle, te četvorostrane piramide, mi na Balkanu imamo trostrane piramide, to je Osman već pokušao da nam pokaže i jednostavno imamo i kod nas u Srbiji rtanj koji je pravilno trostrana piramida, to je prosto bez da se dokazuje, ali mnogi su pokušali da dokažu i dokazali i jedno i drugo, dakle šta je, imamo punu Kinu koja je pod piramidama, imamo baš civilizaciju Inka i Maja, odnosno Južnu Ameriku, gde se nalaze one mastabe ili stepenaste piramide i u tom kontekstu samih stepenastih piramide, dakle imamo još jedno važno sazvežđe. Dakle, ako imamo četvorostrane Orion, Sirius je priča trostranih piramida, imamo još jedno, ajde kažemo, važan pojas astrološki gledano, dakle to je sazvežđe Zmionoše ili popularni Vijekom Busta, odnosno spaljeni put. I mi na tom planu imamo te stepenaste piramide koje neodoljivo podsjećaju na neke kule, odnosno na sam taj neki podzemni svet. I onda imamo, opet kažem, 4 rase, 4 strane sveta, sve to negde uređeno. Ja ne volim da budem mnogo politički korektan i ne volim da mistifikujem ove stvari, zato kažem da su te starije civilizacije imale mnogo više informacije, mnogo više znanja nego mi. I to je dokazano, znači jednostavno način na koji su oni gradili određene objekte, pa čak i stari Grci, stari Rimljani svoje hramove, danas imamo zaostavštine njihovih senata, agore, areopaga, znači svega što možemo da prosto nađemo na proročište u Delfima, i fascinantno je koliko je to izgrađeno, na koji način je izgrađeno toliko staro, da mi to danas kad bismo pokušali da ponovimo sa svim tehnologijama koje imamo ne bi preživelo pa ni upola toliko vremena, možda ni 10%. Baš iz tog razloga, a sve je građeno u toj nekoj simbolici, treba razmisliti o tome ko su zapravo bića ili ljudi koji su gradili sve to. I da su možda oni mali zeleni koje mi tražimo kao neke vanzemaljce, zapravo neki naši preci, što i astrologija govori u prilog tome, to je da smo mi zapravo došli iz sazvežđa Strelca, odnosno da je našu galaksiju usisao taj sistem koji se naziva Mlečni put. I da je zapravo naš sunčev sistem usisan od strane Mlečnog puta iz galaksije Strelca i da je to neka naša prapostojba. Da,
To je jedno pitanje koje se, evo, to je neka mit na Balkanu koji kad se spomene riječ astrologija i astrolog, često se povezuje sa nekim lošim stvarima, možemo čak reći i sa nekim sotonizmom i takvim radnjama. Koliko je zapravo to koliko je zapravo ima neke poveznice između toga? I da li je to istina? Pa nije istina, naravno da nije. Astrologija kao što sam rekao, jezik ili naučna disciplina, ne odgovara nauci zato što ima problematičan metod za naučni ili nenaučni metod. Znači, sam predmet nije problem, kao svaka nauka mora da ima predmet i metod. Metod je problem jer koristi mitologiju. Međutim, šta se dešava sa psihologijom? Psihologija u mnogo velikom delu koristi mitologiju ili oživljeni mit i prosto sama psihologija je vrh nekog ezoterijskog brega proučavanja ljudske duše. Dakle, proučavanje i duha s jedne strane i s druge strane duše. Sličnim stvarima se bavi astrologija u toj nekoj ličnoj priči. Međutim, kao što sam rekao, astrologija je pre svega bila mundana i u toj nekoj mundanoj varijanti svaki poznati vladar, kralj, knez, car, šta god, imao je nekog svog astrologa. Često su mu pripisivali da je bio vrač. U ostrvskim zemljama, dakle, imamo tog doktora Johna Dee koji je fascinantno dobar astrolog, ali pre svega alhemičar. Sad to su srodne discipline, međutim, šta je ono što je astrologiju postavilo da postoji to mišljenje da se ljudi bave satanizmom i tako dalje? Pa prvobitno na ovim prostorima, konkretno danas, mi smo imali jedan diskurs sa monarhijom, kojom god, ali u pitanju Habsburška monarhija ili prosto nekako jugoslovenska monarhija, imali smo sa komunizmom. U komunizmu je to bilo prokuženo kao popularna zabava, znači nije bilo zabranjeno, ali jednostavno je stavljeno sa strane. Kada su religije ponovo uzele primat, kažem ne vera nego religije, dakle i određene kod nas naročito hrišćanske crkve, onda su one odbacile sve kao satanizam što nije vezano za njih. I tu se desio taj diskurs, onda se desio onaj čuveni rat koju mi svi pamtimo, znači moje generacije, 91-95, raspad Jugoslavije, gde su se pojavile određene proročice koje su sebe nazivale astrolozima. Nisu se bavile astrologijom, ali čime su se bavile? Pa bavile su se uzimanjem para. Dakle, prosto to je bio legalizovani kriminal na veliko i malo. I tu su se pojavile neka vidovita Zorka i Branka i Kleopatra u Srbiji i ne znam, nastavili su sa time, a onda su se pojavili oni brojevi, kod nas je to bilo 0900, 041 i šta znam, tih call centara, gde su radili razni ljudi priučeni, nisu bili astrolozi ili su završili neke kratke kurseve i opet da bi došli do novca, da bi preživeli, imali neku egzistenciju, a većina ljudi se tada hvatalo za slamku, dakle za vreme rata, hoće li biti bolje, kriza je, embargo, ratno stanje, i jednostavno posezali su za time, za malo utehe, za malo neke priče koje su želeli da čuju, oni inteligentni sa druge strane su im to i davali, oni koji su bili manje inteligentni insistirali su na nečemu drugom i jednostavno tako je astrologija završila na poslednjim stranicama novina, kao neki vid zabave i u neka 3 segmenta ljubav, posao, zdravlje, za određeni zodijački znak koji su tako pisani unapred i to je nešto što dosta devastiralo čitavu priču astrologije i astroloških škola. Inače, mi smo za vreme SFRJ imali društvo astrologa Jugoslavije. To društvo astrologa Jugoslavije imalo je svoje značajne izdanja i čak i određene kurseve i tada su se rodili vojeni jugoslovenske astrologije. Ajde kažemo da je na ovim prostorima sve počelo na Korčuli. Dakle, Korčula jeste mesto gde je živeo jedan carinik u jednom svetioniku, to je Mile Dupor. Dakle,
čovek koji je imao smisla za jezik, imao taj istraživački duh, dosta ga je zainteresovala Atlantida, jer je počeo da čita knjige na latinskom i na starogrčkom o tome, i onda da bi nastavio svoja istraživanja, da bi pisao o Atlantidi, on je naučio da gleda horoskop i tu je bio sjajan. Onda je pisao astrološke knjige da bi zapravo zaradio novac za dalje finansiranje. Čak su ga nekoliko puta hapsili zato što je prognozirao neke zemljotrese koji su se u istinu desili tada. Njegov najbolji učenik ili možda jedini učenik sa ovih prostora bila je Milja Vujanović, koja je raširila dakle to, i onda dolazimo do pojave možda jednog od najboljih astrologa ovih prostora, to je Goran Milekić, moj učitelj ili prvi učitelj, koji je jednostavno postavio nove standarde u jugoslovenskoj astrologiji. Sada, nakon Milekića dolazi do pojave mnogih astrologa koji su u tim nekim trenucima devastiranja astrologije i dalje bili čuvari vatre, te prave astrologije, i onda jednostavno dolazi sledeći u nekom nizu jeste Aleksandar Imširagić, koji postavlja prvu međunarodnu astrološku konferenciju u Beograd. Ona se tradicionalno dešava prve nedelje marta, i jedna je od značajnijih astroloških konferencija na svetu. Naravno, između Milekića i Imširagića bilo je dosta dobrih astrologa, jedan od njih je recimo nedavno preminuli Nikola Stojanović, koji je isto tako ostavio dosta značajnih knjiga i učenika iza sebe. To neko vreme iznedrilo je i neke današnje moje kolege, kao što su recimo Predrag Petković u Srbiji ili Aleksandra Sanja Perić, sve poznati Milan Kamponeski i tako dalje, ali kad je Hrvatska u pitanju imamo Igora Ognjanovića, onda imamo Adriana Predraga Kezelea, moj kolega iz Slovenije Matija Žregovec. Znači, to su neki ljudi koji su obeležili jugoslovensku astrologiju i astrologiju ovih prostora. Tako da, nadam se da ću im biti dostojan savremenik ili prosto naslednik, i da će neki moji učenici takođe nastaviti tu neku našu misiju istraživačke astrologije, ne samo natalne ili prosto prognostičke astrologije. Spominjali ste malo prije call centre za astrologiju na televizijama, neki od njih povezuju neko gledanje u te astrološke karte sa dragim kamenjem Viskom. Koliko zapravo to ima veze sa pravom astrologijom, ili da li je to samo opet neko šarlatanstvo? Pa što se tiče tih nekih brojeva 0900, tih spekulativnih televizija, niskobudžetnih i tako dalje, ja sam jedan od najvećih protivnika toga. Baš iz tog razloga, zato što je to potpuno unizilo astrologiju, ali i neke druge divinacijske discipline. Znači, korišćenje viska, imamo to u nekom zidarstvu, dakle u graditeljstvu postoji onaj zidarski visak ili graditeljski visak koji je prosto služio da se proveri teren, da li tu treba da se gradi ili ne. Takođe raške, recimo i današnje moderne elantene, služile su da se nađe voda, dakle da se nađe neki bunar koji je bio prevashodno važan za domaćinstvo tada. Radiestezija je ozbiljna disciplina, znači ne treba se bit ću vulgaran pa reći sprdati s time, radiestezija u mnogo čemu ima svoje prirodne zakonitosti i prirodna, odnosno fizičarska objašnjenja na koji način funkcioniše i visak, a kako funkcionišu i elantene ili današnje moderne rašte. S druge strane, drago kamenje ili poludrago kamenje, kako to neki kažu kristali, oni isto tako, znači postoji ta kristaloterapija koja je jedna od prihvaćenih 30 disciplina takozvane alternativne medicine. Ja najčešće kažem alternativa čemu? Jer je to mnogo starije. Dakle, to je nešto što je uvaženo u tradicionalnu medicinu. To sve ima veze sa astrologijom. Svaki sistem, ukoliko ga poznajete, možete da povežete sa drugim sistemom.
kao što tarot karte mogu da se povežu i sa astrologijom, mogu da se povežu i sa kristalima i sa radijestezijom, mogu da se prosto geomantija poveže sa radijestezijom vrlo jednostavno. I šta su kristali, dakle kako kristal funkcioniše? Pa kristal funkcioniše tako što svaki kamen ima, dakle prirodni kamen, ima svoju takozvanu kristalnu rešetku. Dakle, mi u vodi koja ima kristale imamo kristalnu rešetku, ali u čvrstom agregatnom stanju sam kamen ima tu kristalnu rešetku na kojoj se nalaze eho tačke. Šta su eho tačke? Eho tačke su prijemnici. Dakle, taj kamen je posvedočio hiljadama godina ili milijardama godina o genezi planete Zemlje. Dakle, on je svedok istorije Zemlja, njegova svetlosna propustljivost i prosto sama ta rešetka govorit će o tipu kamena. Pa onda imamo neke jaspise, pa neki kvarc, na primer, najpoznatiji su ti kvarcni kamenoši koji su se prosto stvarali tokom erupcije vulkana, pa imamo vulkansko staklo obsidijan, koji su Indijanci koristili zarad odbrane od zlih sila, odnosno zlih duhova. Tradicionalno danas šamani koriste isto tako poludrago kamenje, ali koriste i određeni astrolozi. Ali u kom smislu? To je više preporuka. Dakle, vi možete preporukom da nekom kažete, ok, ugroženo ti je sunce, treba da nosiš sunčev kamen. Ili, recimo, imaš problem sa Saturnom, Saturn ti pravi problem, u kontekstu nekakvih remedija treba nositi čađavi kvarc ili recimo labradorit, jer to kamenje odgovara tom Saturnu, tom znaku, toj poziciji. Znači, ne postoji univerzalno. Ljudi danas bi da dobiju sve instant. I to je najveći problem. Zato što ništa nije instant i ništa nije preko noći, ništa nije za dan, dva, niko od astrologa nije čarobnjak. Znači, jednostavno da sad ono pukne prstima, pojavi se David Copperfield i reši stvar, ili jednostavno to je Gandalf varijanta, nekakve spellcraft i jednostavno dolazi do rešenja problema. Naravno da poludrago kamenje će podstaći određenu energiju, ali loše izabrano, podstaknuće, bojim se, lošu energiju ili će loše uticati na osobu koja prosto nosi taj kamen koji nije adekvatan jednom planetarnoj konstelaciji. Tako da, tu isto tako treba biti jako obazriv i nije ono sad, ne znam, pročitao sam negde, kaže, Venerin kamen, rozen kvarc. Mesečev kamen, pa bukvalno mesečev kamen kad ono staklo ili neka mesečeva reka. To su industrijsko kamenje, nema tu snagu. Ono se koristi isključivo u industriji nakita. Dakle, Svarovski kristali su industrijski kristali, ali kad pričamo o gorskom kvarcu, ono svakako, ako je pravi gorski kvarc ili pravi mesečev kamen ili labradorit ili ne znam, mahovinasti ahat ili neki jaspis breša ili šta god, on nosi određenu planetarnu energiju, energiju znaka, planete u znaku ili prosto nekakvog aspekta i zaista može u mnogo čemu da pomogne u realizaciji nekog aspekta ili kad je aspekt težak, dakle da se na neki način suspenduje ili lakše prođe kroz to. Evo sad malo se odmaknemo od ove teme. Možete li reći da li među našim političarima na našim prostorima Balkana postoji njihova sjena i koja je njihova sjena i što se događa zapravo i za stvari koje mi ne vidimo? Pa ja mislim da je više to svima jasno. Mislim, ili nekim mislećim ljudima zapravo jeste. Nekoj svetini biće onako grub, pa ću reći tako, možda i nije. Ali balkanski političari, pa to i ne postoji. Postoje politikanti. Dakle, to je neki virus politikanstva, dakle, rešili neki ljudi da se bave malo politikom, to tako izgleda. A to je ono kad izgleda, kad se obučete u neko odelo, pa sad vi izgledate na gospodina. Ali gospodina ne čini odelo, kao što prosto damu ne čini ni haljine i šešir, već ono što je po rođenju. Dakle, mi imamo generacije evropskih i svetskih političara kojima su i dedovi, i očevi i svi drugi jednostavno u tome. To su školovani ljudi za tako nešto. Postoji fakultet političkih nauka, svakako u svim državama, ali malo je onih koji su zaista završili
tu neku politikologiju i da se bave politikom. Uglavnom su to ljudi koji nemaju dana radnog staža, koji su našli način da na određen, slobodno ću biti reći varajički način, dođu do određene moći, da kroz tu moć steknu određene finansije i da iskoriste jednostavno poziciju na kojoj se nalaze bez društvene odgovornosti. Sad zašto? Njihov manevarski prostor je smanjen. Dakle, smanjen je na te neke male korake koje ne mogu da naprave, njihovo vreme i mandat je ograničen, nije ograničen izborima, ograničen je time što oni moraju da urade nešto za uzvrat tim nekim centrima moći kojima su to obećali, koji su ih doveli tu na vlast. I dakle, vlast se otima, ona se otima kao na aukcijama tog tipa, pa su mi recimo u Srbiji imali te neke izbore 2012. godine na kojima je Toma Nikolić otišao pre Tadića u Vašington, pa kad je Tadić došao postoji ta priča da su mu rekli zakasnio si, bio je Nikolić pre tebe. Dakle, već se dogovorio. I u tom nekom smislu mi imamo samo papite, marionete, obične lutke na konopcima koji jednostavno izigravaju neke predsednike, pa evo recimo i u Hrvatskoj, od Mesića, Plenkovića, Kolinde, mislim koja je reality predsednik, ili mislim ja ne umem da kažem predsednica, to za mene ne postoji, ali jednostavno nemamo mi ništa bolje ni u Srbiji, niti je bolje u Bosni i Hercegovini ili Sloveniji. Sve te bivše jugoslovenske republike su zapravo dobili politikanti. Onda imamo nekakve promene koje zapravo nisu promene, to su samo zamene. Dakle, mi imamo samo ljude koji se obuku u drugi dres. To je ono kada Messi više ne igra za Barcelonu, mislim, nego igra za neki drugi klub. On promeni dres. I sad ispade da je to promenjena stranka, pa imamo tu neke preletače, pa formiranje nekih novih stranaka, pa kamion stranke koje tako nestaju. To nije politika, to je politikanstvo. I tu nema ničeg ozbiljnog, osim ozbiljne krađe. I ja to mogu potpuno da kažem, to važi za sve bivše jugoslovenske republike. I sve aktuelne predsednike i predsednike vlada, to je apsolutno tako. To su marionete koji su zapravo obučeni lopovi u fina skupa odela. I to je to. Često kažu, mogu reći u Hrvatskoj, na primjer, imaju dvije vodeće stranke, to su HDZ ili SDP. Svaki neki manji političar ili neki čovjek koji govori protiv toga, koji uđe u neke političke vode ili kandidira se, ne uspije napraviti neki veliki korak, iako zapravo se medijski vidi da on ima veliku podršku, ali kad dođu izbori na kraju dobije 3 ili 2%. To se napravo događalo i u Bosni i Hercegovini, u Banja Luci, je tako bilo dosta dugo. Je bio Dodik na vlasti i njegova stranka i na kraju je sada evo novi gradonačelnik. Stani Vuković. Da. Stani Vuković, pa jeste, ali mi imamo projekte. Kao što se trenutna aktualna priča u Crnoj Gori. Dakle, to je projekat i Stani Vuković je projekat. I neko drugi ko bude došao u Srbiji, da li će to biti Balša Božović ili ne znam, možda Vuk Jeremić ili recimo mislim, Dritan je u Crnoj Gori, ali to su projekti koji jednostavno prave pauze. Znači, ne može, prošlo je vreme Josipa Broza Tita, prošlo je vreme Miloševića, Tuđmana, Alije Izetbegovića. Bakir Izetbegović živi u senci svoga oca i na slavu svoga oca. Mislim, to je definitivno tako, ali on služi za potkusurivanje, kao je taj isti Stani Vuković i Milorad Dodik koji je, mislim, čovek je pomijer, znači on se bavio gajenjem svinja, što nije ništa loše, daleko od toga, mislim, ima časnih seljaka koji žive od svog posla da se bave govedarstvom, stočarstvom ili nekakvim povrtarstvom, to je sasvim na mestu. Međutim, Milorad Dodik je jedan od tih koji je želeo više i želeo je da uzme mnogo više. I onda jednostavno mu je pripala ta priča Republike Srpske, svi znamo na koji način i
treba postaviti neka značajna pitanja šta je to sa kongrapom i tako dalje. Dakle, postoje tu neki repovi prošlosti ili što bi rekao Đule Van Gogh, tragovi prošlosti. Međutim, mi nemamo zapravo političare, mi imamo one ljude koji stoje iza njih i dakle, ono što je već sam pričao o tome, postoje neki Budimpeštanski sporazum koji je potpisan 2000. godine, gde su potpisali 18 lidera DOS-a, mnogi nisu ni dan danas živi, mnogi jesu, većina jeste, o preuzimanju vlasti u Srbiji. A onda 2004. godine dođe mail u kome američka vlada, odnosno State Department, kaže da podržava sledećeg premijera koji je Aleksandar Vučić. Dakle, 2004. Pa Vučić za to ni ne zna do 2008. godine, a oficiri za vezu su funkcioneri Demokratske stranke, do juče odani Zoranu Đinđiću. I to je ista priča koja je preslikana na sve bivše jugoslovenske republike u manjoj ili većoj meri. I to su i u manjoj ili većoj meri određena uslovljavanja. Dakle, Bosna i Hercegovina se uslovljava Republikom Srpskom, a Srbija se uslovljava Kosovom i Metohijom. Hrvatska, s druge strane, uslovljena Evropskom unijom. Znači, mi konstantno imamo određena uslovljavanja, jer to je najbolji način da se stanovništvo drži na rubu egzistencije i konstantno pod nekim zalozima, kreditima i tako dalje, a to će isposlovati aktivni političari, odnosno aktuelni političari zapravo, i onda će sve učiniti pod pandavom to je dobro za moju otadžbinu, domovinu, kako god, i jednostavno gledat će da prikupi za sebe što više, ali pitanje je koliko će taj mandat zapravo trajati. Htio sam spomenuti, malo je to po meni čudno, primjer Stane Vuković je bio aktivan u svoje vrijeme prije izbora lokalnih, ali primjer gospodin Ivan Pernar koji je na Balkanu čak bio i poznatiji, mogu reći, sa svojom pričom od Stane Vukovića, pa na kraju nije uspio napraviti neki veliki korak. Da li je to možda znači da se, primjer Stane Vuković, ne bi gospodina Stane Vukovića ništa vrijeđao i napadao, ali da se možda nekome naklonio da bi došao do svoje pozicije dok možda nekad, na primjer, gospodin Pernar nije? Pa sigurno je pitanje samo ko stoji iza njega i kome je u interesu. Sad ću biti, mislim, potpuno banalan, ali jednostavno ako smo Matej, ti i ja ću preći na ti, jednostavno u poziciji da pravimo neku priču koja se dešava u nekom entitetu ili nekoj državi i onda ćemo reći, ok, Matej, ti ćeš gurati Stani Vuković, ja ću gurati Dodika, u suštini nama je sve jedno, mi ćemo postići ono što je nama cilj, ili što nama kaže neki šef od ozgo, mi imamo nekog svog šefa, ali mi smo svakako njima šefovi. I to je način kako funkcioniše. Sada, narod ne mora ni da izađe na izbore, ako se izbori dobro organizuju. I to je ono što mi imamo. Mi imamo podršku Pernara, recimo, koja je sigurno 7-8%. Sigurno. Ako ne i 15%. Ja to ne znam, nisam radio segmentaciju tržišta. Ali jednostavno on ne može da pređe cenzus. Zašto? Pa zato što jednostavno je tako izrežirano, tako je dogovoreno. Mi smo imali situaciju prebrojavanja glasačkih listića u Srbiji, ono je bilo skaradno. Dakle, listići, kad odete na glasanje, vi ih presavite na pola, pogledano na još pola, pa ubacite u kutiju. Ovi su bili prepeglani, kao da su i štamparije izašli. Znači, ništa nije bilo savijeno, a sve je bilo kao u tim džakovima. Što znači da je to već napravljena matematika, sve je već rešeno. Samo je pitanje ko će doći sledeći sa kojom pričom, kojom maglom u tegli. I to je to, zato što mi suštinski nismo nezavisne države. Mi da smo suštinski nezavisne države, onda bismo mogli da organizujemo takozvane fair izbore. Mi fair izbore nemamo, a sve pod pandanom demokratije. I to je to. Evo, baš kad spominjate te ispegane listiće, sada na zadnjim izborima, isto lokalnim u Hrvatskoj, listići se nisu smjeli savijati, nego je listić mora biti ubačen kakav je ispekan, kako je bio, točno u kutiju. Tako je, da. Pa upravo iz tog razloga da se lakše lažiraju izbori. Znači, to je način, postoji sistem koji se zove bugarski voz.
To je sve primetnije kako i u Hrvatskoj, tako i u Sloveniji, manje u Sloveniji, ali u Hrvatskoj svakako da, u Srbiji je to kao dobar dan. Znači, to je bugarski sistem, dakle, nastoje u Bugarskoj. Šta se dešava? Dakle, kada kontrolni listić, dakle, onaj prvi koji treba da uđe u kutiju, zapravo postane obična hartija, a taj listić, ja, ukoliko sam taj prvi glasač na izborno mesto, to se namesti da ja budem prvi, pokupim taj pravi listić, zaokružim ko mi se kaže tamo, dobijem novac za to i svaki sledeći postupa isto. I onda donosi u neku obližnju kafanu najčešće, pored izborne jedinice, prazan listić, uzima, znači prethodno je dobio koji treba da se ubaci, on se ubaci, uglavnom se sad i slika, lična karta pa ili osobna iskaznica, kako kome drago, sa glasačkim listićem i zaokruženim tim nekim za što treba da se dobije novac, i onda ta fotografija i služi kao vrsta garancije, ali kao vrsta ucene. Znači, sutra je to isto tako ucena ili obligacija određenih zaposlenih u javnim preduzećima da prisustuju mitinzima vladajućih struktura, da moraju da glasaju, da pokažu te listiće i tako dalje. Dakle, to je ono na šta smo se mi danas zapravo sveli. I to je tragedija svih naših naroda s ovih prostora. Da. Ali kako mi možemo kao narod izbjeći tu neku falsifikaciju tih nekih izbora i kako možemo dovesti prave ljude i riješiti se tih nekih marioneta na našim pozicijama vladajućim? Najveći problem je u tome koga dovesti. Znači, prvo, ako su to neki anonimni ljudi koji možda i zapravo vrede, kažem, ali nisam siguran da većina populacije zna ko su oni. Pa ja ću da citiram moju pokojnu babu koja je u onom trenutku kad sam ja pričao nemoj da glasaš za Miloševića, ona je rekla pa za koga? Onda sam ja rekao za bilo koga, samo nemoj za Miloševića, a ona je meni tada rekla pa ja hoću sine, kad ovi dođu na vlast ja ću glasati za njih. Zato je to određeno vaspitanje tog komunističkog vremena. Međutim, i naravno budalaštine da se od nekih 11 kandidata bira 11, mislim to čemu izbori, jel? Ali kako mi možemo da utičemo na to? Pa to nije proces koji, opet kažem, ne može se desiti za 2 dana ili 2 godine. To je proces od minimum 10-15 godina. Dakle, mi moramo da postanemo politički zreli, to je prva stvar. Druga stvar, moramo da imamo određenu osvešćenost. Moramo da stvorimo političku elitu. Dakle, da bi političari zapravo došli da bi bili elita, oni moraju da imaju prvo nacionalnu svest. Druga stvar, moraju da imaju internacionalnu svest i obrazovanje. I to ne formalno obrazovanje, nego faktičko obrazovanje. Jer najčešće formalno obrazovanje daje jednu nepismenost. Formalnu nepismenost. Mislim, nažalost je to tako. A da bismo stvorili političku elitu, mi moramo najprej da napravimo društvenu elitu, koju mi nemamo. Nama se društvena elita svodi na estradu, što bi u Hrvatskoj rekli cajke. Dakle, imamo reality programe i to je sistem hleba i igara. Dakle, onaj rimski sistem daje narodu hleba i igara i sve će biti u redu. I to i jest, zato je narod zaluđen, gleda reality programe, jede junk food, jednostavno radi za nekih 300-400 eura, 500, nebitno, to su sve jako niske cene radnog sata. Ali, šta prethodi društvenoj eliti? Pa akademska elita. Mi nemamo ni akademsku elitu. Na našim univerzitetima, na našim sve učilištima ne postoji više, kao ni u akademijama nauka i umetnosti, taj kadar koji ima nacionalnu svest i internacionalnu svest. Dakle, ne samo nacionalizam koji se svodi na šovinizam, nego jednostavno jedan zdrav nacionalni okvir koji jednostavno prihvata sve druge narode oko nas i upućuje nas na komšije. Dakle, kako drugačije? Jer ovde dođe
Amerikanac i jednostavno posvađa. Ili dođe Englez ili Nemac. On je tu po zadatku, posvađa Srbe i Hrvate, posvađa Hrvate i Bosance, Srbe i Crnogorce, Albance i tako dalje. Jednostavno ovde ima dobar teren za kontrolu. To je sistem zavadi pa vlade. Ništa tu nije novo, nije to nikakva rupa na saksiji. Ali jednostavno konstantno smo mi izmanipulisani. Iz te manipulacije proistekla je ova generacija loših đaka ili osvete loših đaka, kako ih ja nazivam, jer sve ono što je nešto valjalo, sve je otišlo preko, pobeglo. Mi imamo u Srbiji odliv mozgova, 800.000 mladih ljudi, nestalo je za 8 godina, napustilo je Srbiju trajno. Slična je priča i sa Hrvatskom, koliko ja znam. Dakle, imamo priču Osijeka, Zadra, sve više Zagreba, mladi koji su sa pasošem Evropske unije jednostavno se uputili trbuhom za kruhom i prosto napravili jednu odstupnicu od same Hrvatske i Hrvatska se pretvara u državu staraca. I to je ono što je suštinski problem. Dakle, te mlade treba motivisati da ostanu u matičnoj zemlji i jednostavno dati im podstrek da završe univerzitete napolju, a onda ih vratiti, kako ih vratiti? Pa sa motivacijom, nekakvim zaposlenjem, dobrom platom, dobrim standardom. I onda će oni biti zahvalni svojoj državi, ovako ne mogu biti zahvalni ni na čemu. Mogu samo da prosto kažu ja ništa nisam dobio, sve sam izvojevo sam i ja sad idem u Ameriku, Kanadu, Švedsku, potpuno nebitno Nemačku, da prosto živim, radim tamo. I to je to. I da tamo pronađem sopstvenu sreću sa varijantom da se nikad ne vratim ili možda za jedno 15 godina, kada steknem sva prava tih država, pa dođem da obiđem rodbinu, porodicu ili ne znam, odem na neko letovanje na Hvar ako još uvek bude Hrvatska. To je ono što je problem. Da. Često sad se spominje o problemi to jest Vojvodina se želi odcijepiti od Srbije, da se stvaraju problemi u Crnoj Gori. Ko zapravo pravi te neke tenzije među narodnostima i šta se želi postići s time? Pa to nekako zveckanje oružjem ili prosto huškanjem na neke ratove ili na secesije jeste ništa drugo nego deo tog nekog, ajde kažemo, mundialističkog plana ili globalističkog plana, ali ja sam kadar da kažem mundialističkog, jer globalizam sam po sebi ne mora biti loš, ali pošto je multikulturalan, ali mundializam kao mundializam ili prosto vladavina nad celim svetom, jeste samo po sebi prirode loša jer ukida sva prava i sve moguće slobode. Ko stoji iza toga? Postoje centri moći kojima to odgovara. Jedan od njih je London City, drugi recimo Vatikan, treća poluga svega toga, ne i centar moći, jeste politika Sjedinjenih Američkih Država, politika Kine, politika Rusije, koja je dakle zavisna od Velike Britanije, i generalno svetska ekonomija. Postoji nešto, ja sam nekoliko puta pričao o tome, naziva se Markusov plan. Mislim, ja ga zovem Markusov plan, zato što čovjek koji je to meni prezentovao zove se Jozef Markus. Ne znam da li je dan danas živ, zaista ne znam, tada kada mi je to predstavio 2009. godine, imao je 90 kusur godina. I pravo da ti kažem, mislim da nije više među nama, ali ko zna. On je bio arhivar kardinala Skole u njegovoj službi preko 30 godina. I on je na nagovor Skole pokazao meni taj plan. Taj plan je bio na italijanskom jeziku, ja to nisam znao, ali sam fotografisao. I onda sam dao na neki prevod i on je važio 95. godine, dakle, potpisivanje Dejtonskog sporazuma i važi do 2025. Dakle, gde se predviđa nestajanje manjih država na Balkanu, jedno novo raslojavanje teritorijalno, dakle, nestanak Bosne i Hercegovine kao federacije u kome se recimo Republika Srpska pripaja logično Srbiji, gde je dobar deo Hercegovine i čitava Bosna deo zapravo onog takozvanog trbuka Hrvatske, gde će se Crna Gora raspasti na 3 dela, dakle jedan će otići Albaniji,
jedan Hrvatskoj, jedan deo Srbiji, Makedonija na 4, Albanija, Bugarska, Grčka, Srbija, i Kosovo i Metohija, predviđena je bila nekakva podela, a sad je sve aktuelnija ta priča nezavisnosti na ovaj ili onaj način. Dakle, kao teokratska država ili kao prosto prinudna država Šiptara, pa će se to kasnije raslojavanjem dobiti kao nešto drugo, ali mora postati deo neke veće celine. I dakle, uslovno rečeno, stvaranje velike Albanije, velike Hrvatske i velike Srbije, mi dobijamo neki faktor stabilnosti na Balkanu. Naravno, to ne može biti bez ratova i to je svima jasno. Dakle, Crna Gora se ne može raspasti bez rata. I evo i sada, ustoličenje, hirotonisanje Joanikija, mislim, ustoličenje za vladiku, koji prosto je direktni naslednik Amfilohija Radovića, izaziva određene sukobe, određena hapšenja. Smrću Amfilohija dolazi do hapšenja Brana Mićunovića, za koga svi znamo ko je. Milo Đukanović gubi izbore, mislim, gubi pod navodnicima, priprema se za neki novi mandat, mislim, prepušta Britanu i ekipi, i to je ono što se dešava i u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i svuda ide se na istu priču. Dakle, zveckanje oružjem. Naoružava se Srbija, naoružava se Hrvatska, naoružava se Bosna na neki način, a tamo već ima dovoljno naoružanja, i to šuškanje. Srbi, budete li tražili Hercegovinu, mi ćemo da vam oduzmemo Vojvodinu. Ako pristanete da Hercegovina je deo Hrvatske, Vojvodina ostaje u sastavu Srbije. I onda se sada lansira neki Nenad Čanak, koji sve više priča o tome da Vojvodina treba bude nezavisna država, da je ona u nepovoljnom položaju, mislim, sve više priča. On priča od početka, dakle, od Lige socijaldemokrata i nekakvog prvobitnog statuta, gde se oni zalažu za više od autonomije. To više od autonomije je neka labava federacija. Labava federacija sutra jednako ocepljenje. Mislim, mi imamo konfederacije u Evropi, to je sistem Švajcarske, ali Švajcarska je policijska država, ona ima jako ustrojstvo i nikome ne odgovara još uvek da se Švajcarska raspadne. Mi imamo savezne države Nemačke, tako, koji su federacija, ali jednostavno niko to ne pominje. Mi znamo za jednu celovitu Nemačku, za jednu celovitu Švajcarsku i tako dalje. Na ovim prostorima je najlakše manipulisati ljudima jer je sve prisutna glad i žeđ za moć. I onda jednostavno svako bi da bude kalif umesto kalifa. Ovde je sindrom zli vezir iznogud i Srećko Šojić, nažalost slik koga je tumačio nedavno pokojni Milan Lane Gutović, ali jednostavno ekspanzija ili poplava tih Šojića i tih zlih vezira iznoguda je sve prisutna na ovim našim prostorima i to je za šaku dolara, za 30 srebrnjaka i u Srbiji, a verujem i u ostalim bivšim jugoslovenskim republikama, važi jedan novi okvir, a to je prodaja ili izdaja, kao za nekretnine. Dakle, razlika između prodaje i izdaje je sledeća. Izdaja je kad ne obavestite nekoga pa počinite nešto zlo prema njemu ili ga jednostavno na taj način prodate. A prodaja je dogovorena. Dakle, ako ja želim da me ti prodaš, ja smo se to dogovorili. Dogovorili smo se oko cene. Sve više prodaja, ali ima i ovih izdaja i na to se svodi kompletna priča ovdje. Eto, došli smo do samog kraja današnje emisije. Koji bi zaključak mogli da zaključimo cijelu priču dati? Da ja dam neki zaključak? Pa da. Pa mislim, zaključak je da smo mi u vrlo nepovoljnoj u vrlo nepovoljnoj poziciji i astrološki rečeno mi do 2025. godine smo svedoci, odnosno bit ćemo svedoci velikih raslojavanja,
velikih promena, kako na globalnom planu, tako i kad je u pitanju finansijski sistem, dakle već sam pominjao, uran ide prema Algolu, kad dođe do Algola sigurno će se desiti nekakav finansijski kolaps, možda po uzoru na 29. godinu, znamo šta je bilo posle 29. godine, i polako svet teži tom globalnom sukobu, velike sile traže velike sukobe, ono što mogu da zaključim da ide svet u polarizaciju, dakle, kompletno, evo sad počnemo da se delimo na vaksere i antivaksere, znači nije više podela na četnike i partizane, nije više podela na četnike i ustaše, sad idemo na vaksere i antivaksere i uvijek su prisutne te neke podele gde jednostavno ljudi ulaze u klinč sa tom polarizacijom svega. I mi ćemo 2025. godine imati tu čistu situaciju potpuno polarizovanu, a onda tek nakon toga dolazi do nekakvih promena. Pritom će tu biti najgori recimo decembar 23. godine. Znači 2023. decembar očekujemo, ajde kažemo, najgore moguće stanje ili najgori mogući udar koji možemo da osetimo u ekonomskom smislu, u privredi, kad je u pitanju i ova pandemija, i mnoge druge pandemije koje će se nadovezivati na ovu, i jednostavno potpuno porobljenog čoveka, ukoliko se ne desi, malo je verovatno da prosto čovek progleda i bude slobodan, a ne da bude rob sistema. Eto, to je moj zaključak. Eto, gospodine Miloš, hvala što ste gostovali kod mene. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste odvojili vrijeme za ovu emisiju. Hvala sponzorima koji su podržali ovu emisiju, a to je Pejbo Beli Manastir i majice.hr koji su poklonili ovu šalicu s našim logotipom. Tako da ostanite uz moj kanal, pratite rad gospodina Miloša i još jedan put veliki pozdrav i hvala što ste bili moj gost. Živjeli. Doviđenja.